A mi sada pričamo o jednoj vrlo važnoj temi, a to je reciklaža. Naša gošća Zorana Nikolić iz Set reciklaže. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, Jovana, bolje vas našla. U jutarnji program. Pa evo, ima mnogo zaista tema, ali evo da krenemo od toga zbog čega je važna reciklaža elektronskog i električnog otpada, nešto čime se vaša firma konkretno bavi. Elektronski i električni otpad predstavlja opasan otpad. Pripada grupi posebnih tokova otpada i opasan otpad je zašto? Zato što je sastavljen i izrađen od različitih vrsta materijala i od mnogo komponenti. I većina od tih komponenti su jako opasne ukoliko se sa njima postupa na nepropisan način. Znači, tu je živa, tu je olovo, tu je kadmijum, barijum, tako dalje, tako dalje. Znači, elektronski uređaji dok funkcionišu i dok se služe svojoj nameni, sve je u redu. Ali ako ih mi odbacimo na nepravilan način, ako dođu u kontakt sa atmosferskim uticajima, ako se fizički ili mehanički oštete, onda te opasne materije odlaze u prirodu, štete prvenstveno zdravlju ljudi, a onda i životnoj sredini. Zato je veoma važno reciklirati. I ruže, naravno, okolinu. Da li uopšte postoji podatak koliko je potrebno da se razgradi nešto od elektronskog otpada? Naprimjer, koliko se baci veš mašina ili kompjuter? Znači, to ne da nije razgradivo, nego samo zagađuje. Postoje teško razgradive vrste otpada kojima treba nekoliko stotina godina kao različite vrste plastike. Tako da elektronski otpad uopšte ne spada u grupu razgradivih otpada. Znači, isključivo mogu da zagade. Čak, evo jedan primjer, neke vrste otpada kad se recikliraju mogu bezbrojno puta da se recikliraju. Naprimjer, staklo može masu puta da se reciklira i da uvek bude da služi istoj svrsi. Ako reciklirate, recimo, kućište, plastika oko kućišta od računara, kada se reciklira i kada dobijete tu plastiku, ta plastika više nikad ne može da služi da bude plastika za kućište, nego će uvek biti jednu klasu niže. Znači, na primjer, naši susedi u Evropi koriste tu plastiku za proizvodnju ukrasnih spojlera na automobilima. Znači, kada nešto reciklirate iz ove vrste otpada, uvek u proizvodnji bude za jednu kategoriju niže. Kako animirati građane? Evo, vaša firma se dugo bavi time i na neki način se razlikujete od ostalih kompanija koje se bave reciklažom. Evo da kažemo nešto